ni lai ni zingkar te ania ruat tlemin tla seng ma se kan football le futsal ground nei ang lu alum turin kan suak sham thin hi alom in fiam na ngai na tu kan ni na dik tak chu tukin zing chu ke ni Mizo football news te point zing dai film FC te futsala 84 velin ka sia sualo chuan kan zuk sop zuaya news tharnen in tan kan lo let le ngal ani Day football tournament semi-final voin August ni som pathum ni lai ni hian khel ani dona match masazok hit lai lamdar thuma League club pani Aizawl FC le Chanmari FC ten an khelang reilo te chol ani anga daruka saikamokon le Kanan FC ten an khel le ngal don ani football fans ten kan club tran zong te an chak ngei theinan lo aw phurila hei hian chakna thar tam tak apek baka opponent team te kan aw zam thei ti sia in khel en turin Rajiv Gandhi Stadium lampan turin kan som cheu kum som thi nuai lamtana siam Asia khomol pui mecha football tournament lian India in hun rei tak thangkhat lian zet kan lo khel phak to lo nuin Mizo player Cindy hawin India national team te chuan khel turin anin pet tlingania August ni som pani thole ni khan lo ho zuain ama mo na hun hi nei ni chia lo ma se a chen na ina MFA mecha shoi tu ten choi moi na hun an nei pui India national team in ngana ni thei khopa football thiam Mizowin kan nei hi a chuanom tak zeta under 20 women Asian nation cups an khel tura po sang tak thleng turin du sakna kan hla ne hemi ba ka hian IWL lama a khelna club East Bengal chu a chua san don ti thom kan lo sia national player Asian cup qualify pui thei ani na a hlut na hi a sang duai dona club sang in anin chu nge arinom Cristiano Ronaldo le Abiel nu Georgina Rodriguez te chu hun rei tak an cheng duna fanau tam tak an nei tua tiam tlate ti turin anin hual tarup mai nipui bazar po hi September ni khata khar ani mai to dona club lian le te deu te po an thom alian chho hle Alejandro Garnacho chuan Chelsea pan adu thu asoya Chelsea lampoin euro makta doi somli tling lawalak lu andu amai ro chu aman chungchanga United lamin aya sang deu an bei sei nge ni Garnacho hian United shoi tu te hena Chelsea a alu theidon lo chuan United ta hian acha manga ma se a in khel to lo tur thu asoi Italian le PSG goalkeeper tha mai komsom ni paruk chawa upa Gianluigi Donnarumma chu UEFA Super Cup Tottenham Hotspur nena an khel tura squad atanga pai ani PSG hian Donnarumma thlak tu atana an hual tun nipui bazara an lei Lucas Chevalier chu squad a an tel thungani kan siat theu angin Donnarumma le PSG hi contract thar lo chungchanga anin rem theilo awangin PSG hi a chua san nge arinom ta a ama du tu langsar bernia soi chu Manchester United ania United hian player an la lut nual to a lak lu le mai tur boy puilai an nei bok awangin an chemuang hle a Manchester City lamin Donnarumma lak tumin an dor don ti thom alo rik le nu phei chuan keeper tha mamo Manchester United hian an chang lawang ti asoi theilo Liverpool lamin Alexander Isak leituma Newcastle United an dor na chuan ma son theilowa Newcastle lam hian Isak hi cheldan ngot an ngai tu awangin Isak hi a thin rim maya tun nipui bazara hian Newcastle lam hian chua phalsak lo ma se an tan a khel to lo tur thu asoi Liverpool chuan an tlar hnung thuam thatnan FA Cup le Community Shield choi zo hlim Crystal Palace defender Mark Guehi lak lu tumin man la meka an la lut theingang lawani chuan Parma defender kumsom pareto upa Giovanni Leoni an dordon ni nan soi Lewandowski chuan kum sang ni somnia Ballon d'Or adong lo khana tin adam chung soi atling to don ani kan siat theu angin COVID-19 wang khan engkim kha abuai nuai maya Ballon d'Or sem hlei theipo ani lawani kha amai ro chu a thei ve le pek ani lem chuang lawa in khel kha an ben chuang boxi lo nen player na song tan chuan trophy choi thei ang choya mimal record thatak nei reng hi thil harania alung oilo na po kan sia thiam puin arinom he Ballon d'Or zet hi chuan player te a hliam nem to ang reng khop mai Ballon d'Or chungchang kan soilain Barcelona president Joan Laporta an tun season Ballon d'Or hi Barcelona player ten andong ngei turani tia asoi nu loka PSG president Nasser Al-Khelaifi chuan
Osmane Dembele hian Ballon d'Or hi adong lo ani chuan buaina awma ni mai ti na soi ve ngal players mai pi alama president te thom po alian khop mai Muslim pachal Mohammed Salah chuan Israel sipain Gaza City an beina awanga nun na chan ta minglema po Palestinian pele an ti vengat Suleiman al-Obeid thi na chungchanga UFA chu demin a thi chan le a thi dan puang tel lawa sunna naran ringot an ti chuak chu asoi sela hei hi Israel military thupuang tu chuan ron chang let ngalin Suleiman chu Israel kutura thi ani cm ti fin fiana angiat ve ngal Karliam ta in rinni khan Gaza Club al-Shati striker ro puini thin kum somli pakhat mi nia thita Suleiman al-Obeid akalsan nupui dua al-Obeid chuan apasal in khel thin laya Gaza Club tana blue and white number 10 short ahak thin ngei mai kha kwa chungin afa te panga nen Gaza City a puan in kai chunga apasala suna UEFA lamin thu chu an siama al-Obeid thina poi an ti thu an tar chuaka chu ringot chu Liverpool forward Mohamed Salah chuan du tok lawin Europe football tu nei tu sang ber chu Palestinian footballer thi dan le a thi na mun engwang chia thi nge ani tar lang tel turin a phut ta ani Palestinian Football Association PFA thu chua chuan Obeid chu Israel military in Gaza chim lama an beina thi ani thu tar langin US le Israel thodun na Gaza mi te e tur phurlu alo chan na lama Pele of Palestinian Soccer anti hian anun na chan ni na soya achung te point Suleiman al-Obeid hi Israel teng atanga ka chuin ati lum thu an soi ve bok Obeid nupui doa chuan apasalina al-Shakti ke korbul ahak thin chu apasal kalsan zinga hluber ani thu trap chungin na soi kumina Israel sipaiten Gaza an beina khan an in po bom chiat zinga atel ve awangin Suleiman nupui fanau te hian an pa shet rengna tur kolabaran nei to lawa Gaza khopui dai fema puan in kaya chomdol na ei tur ngakin an thua an pa in khel ke kor chu an nei hluber pol ani ta athiam na le gol khung thei awanga Palestinian fans le PFA lamin Brazilian great Pele nen hiala an khai khin ve thin Suleiman al-Obeid athina chungchang an puan chhuwa dana Egypt forward Mohamed Salah alom lawa Israel sipaiten Palestinian player ro pui an that ti tarlan ani lo chu a hrethiam theilawa media kaltlangin Salah chuan engtia thi nge ani media kaltlangin Salah chuan engtia thi nge ani khoi muna nge engwang nge ti min shil tel theilawem ni tin UEFA azot Israel military spokesperson Nadav Shoshani ater ve ngal ata hey Mohammed tun nai thil thleng kan thlir nam sa Suleiman al-Obeid chungchang record engma kan mulawa chiang le zuala thlir thei turin chanchin shiat bel ngai kan la nei tin an sipei te chet na Palestinian footballer lara thi tel ve ti nem nge na an la nei velo thu an soi Palestinian national team tana khel thin Obeid Khan alo upat teu nuin ramtana in khel bansan ma se athi thleng khan Gaza aklap von lai ala tha lawa October sang hi som ni pathuma tanga Israel le Hamas in dona awangin in khel mumal thei to ri lo ma se athi thleng khan al-Shati player ala ni renga kumsom nga hatlin thleng gol thuna la tum thu a soi nge nge anu pui do a chuan ni tinin training turin ala chuak zia ni khatte ma ala chol lo in dona awangin rocket leng chumchumin bom puak ridum dum ma se mitam tak thina kara po in khel turin ala chuak zela a thian tele a khel pui tenen an la practice sham thin tin a pasalin football angai nat zia soi chuak Palestinian Football Association thu chua chuan Israel sipai beina awanga anram infiam mi le sports officials za chuang thi to thu puangin Palestinian infiam mi sang tena stadium le mun ma an nei an bung ro te po achiat zot vek to thu an tar lang tela Gaza khopuya lumet thin pakhat Hassan al-Baloi an ti chuan Friends player ro pui Thierry Henry nen po Suleiman Khan no pangte chuan an khai khin thin thu soin kan no pangte chuan Henry and Pele of Palestine tin an soi thin he player hi chu African ram an sakhi chikhat Gazelle ang mai ania khel muala perlu to hi chuan Palestinian soccer fan zong in captain Suleiman al-Obeid Kha an hlimpui thin ati ole kan channel ngai luwa min en sak thin tu te chunga lom thu kan soya Mizoram football ma son nana rethei thak khopa mala thin te torna thei hil lowila news thar thazok neina kan lo kirle ma chu ni man nuam kan ti mai angai le ta